Nginoke memeza kathi uyajima. Ngiyajima phela. But le manje iqinisa la amahlombe kuphela. Kumele uqinise la ngapho ndlela lamadolo. Kukhona la nenza ngathi uyadobha le uyayenza so. Yenza ngathi uyadobha. Ukobisa la kakhulu. Okay. Yenza ngathi uyadobha asana. Yenza ngathi uyadobha. Okay. Yenza ngathi uyadobha. Baba. Phezulu. Athi lenzani? Akume kuhle wena. Lenzani kathi? Uya exercise. No, lithi ayenza ngani uyadobha lifuna ukubona ini? Edobi i-exercise kanti uyazi wena inkosikazi le-style lesawusazi wena sokudobha le. Mina lake lathi ngikwenze khona lokho. Uyaphela uyenza ngathi. No, lifuna ukubona manje sithi yenza ngani uyadobha. Ngibona ini? Lifuna ukubona ini? Yenza phela wena ngathi uyadobha kanti uya-exercise. Hayi, unina khathi sifake attention yonke kunina for the why. Kanti indlela For the why. i-gym. Wena nina. Hayi.